of Hasibiak tundong ng mga busilo irik patapihon pasu-pasu marito ito tonggo di sedia jadi panorangon pa madas ko ba ni tortoriak ala niya lang tiga lukah nari marsirang mahita pa kon hinahulungan ni hurutawon itaro ko kita maiya baniya ng parsaranan ni Benesyam permusin nami Benesyam lebih lagu persirangan yang getih ni tangis nami Nasongon pangapo horosin alaho si Jimbas kolo nami Benesyam lebih lagu rohaniin ijado jupah parsaranan Bersabur-sabur ni tapay bay tingkan baso oras na hinagalupan tuan na betama nama masu-masu men hamna pangujung ini haruan bolo ni iya asih huani baru kanagolan boy ma ibu be horjani yang gunung horjani si biak tondong ay mana berlobay tondong pamupus sa pardalan pokon ni tondong dona garingging margani nahon kampung Sumpayak Mangade Pematang Raya sial majalon nami haroroni tulang nami garingging bani panorongan pakon haganu parombongan bana siya magual ni huda-huda
Iya, mendapat kita siapa kita tulang tak? Irik na hita inang ta, o inang sana dua talu. Iya, matalas ka tulang tak. Iya, maju si jalan depan. Sambil menunjukkan depan kita, mendapat pengalaman sudah kita tulang dah. Sudah mana siapa? Mau ada bela-belok na tong ang karabi-ubi tulang dah. Ulang mo bitok tong ang karabi-ubi tulang dah. Iya, lapit ang jenis ni tulang, jenis kita. Kita jenis ni bata. Jom-jom mo na rin na siya. Jom-jom. Ako na jom-jom penonton ka. Iya, lapit ya. Iya, baik hari-hari jangan minggu kita tulang dah. Ya, jadi terima kasih matulang. Lumadas na siyam irumah na pinabulak ni Barbaro na siyam sinaga markani. Bani horja parsari matuan ni orang tua nami buru ni nasiyam. Dari no kana itulang dumay ben hanami demban nami hubay na siyam. Inma demban pangalwalon. Tapi lang ijalo na siyam demban nami. At hitay demban nami nasunin tinges di ban hanami na ibagas adat si malungon. Tapi lang ay hape natang sihar ganan hubay na siyam. Marhiti ho ni nalupondos do panagulan pa po na siyamon asira na siyam mandalo ala niya harga do hapebe na siyam hubungan ta na martonong maranaburo harga do na siyam hanami panagulan parburuan ni na siyamon on madem ban nami huban ni na siyam marhiti ho ni na maondos panagulan pa po na siyam no kanay huban ni na siyam tulang nami malasur nami marhiti ho ni na harga do na siyam hanami lang demban si harganan lang mata duit si harganan huban ni na siyam tapi hubungan ta nasa dokahon na jenges I don't have a naihuguluhon na siyam das kuba di panorangon tulang marhide na lumaon das kuba na siyam on madimban nami asya mulak malobe ipahapo na siyam on huben nami asya ipagudang-gudang hanami bagohtong ko na siyam parini pesonon na boy no kanita sumbako kanami panagolan na siyam pahapo na siyam bagohtong ko na siyam asya tongon hanson huatas jupah ma panagolan na siyam iba supasutuhan ito nga tongan ni Marga Sinaga irumahon nasongan na iharusuko na siyam panagulan na lahi adong itong atungan ni keluargaon ay mailek nami tulang asion madamban nami jalo na siyam ma ibagas malas nihur terima kasih ma Bani panorangon takas do idah kanami ay
artasi harganan do tumoni bere nasyam huban nami. Jadi halanyai ubay nasyam panawalan nami. Ase pasikulah kun nasyam ma lobi pahop po namion. Mudah-mudahan hanjon huatas tambah rezeki ni rosehat ni humaya boy masikulah halanyai ase ay maharapan namin selaku tondong pamubos. Jadi bere mo. Iya. Iya, butuh din. Beli laptop mo ni mo. Halo. Para nilang laku may pulpen ko kon buku. Iya, lang Peter main handphone gando pada sada laptop. Ito on. Iya. Makasih, Pong. Iya. Mungkin at tulang bahat mo kaya isuan tulang. Iya. Iya, ay mara. Jadi menjalo di panami dan ay bagas malas ni horo ihadir honalam na siyam do panagulan ko po na siyamon ase ibagodang-godang panagulan na siyam. Jadi sunari padas kita lebih demban itu lang tanok na lapi ondas tondong pamupug tondong bona garinggig. Iya, nin manaboy ben hanami tulang songon demban pangalolon in ma ihamalas ko nuhur na siyam taneh. Di panorangon pasal acara nasyam ibados kanami mahubay nasyam namanutuhan sa nahabay no nasyam bani acara bani panorangon. Tentu nahan nama saya butuh na iluhur cokot tundong namin. Halan di mardalan doon ini 7 balu ijo. Tentu ay malobi. Lupai baru padalan ita putih ta. Baru padalan holi yo berpudi. Balik dora itu lang. Ya, Anggo ninuhur nami putih lebih. putih do mamardalan. Anggo tondong bonat sa pardalan do nasyam atau sa pardalan anggo putih do madas. Tondong borai lape. Labi anggo na Labi. putih malobe Iya. baru hiu berpudi baru das ko bani tudo. 7. Oke. Iya, ayo ge. Berarti orang cara ni tondong pamubus lebih. Pambubus malobe. Iya. Iya, mardalan malobe tondong hiu berpudi. Oke. Iya. Berarti holi mah tondong borai. Iya. Ya. Pada siapa lebih berbudi. Lang pala masalah ratu lang agebe na siyam sa hayat do hayat lobe Boy. so paghimuran. Sa boy. Ya. On mabuto. Yung berbudi namin ubamu. Dan yung ujung dolumu, roh-doa namin akan upan pamubus mo. Dalam manopot ham di rumah on. Selamat jalan ke ubamu. On mahiyo berbudi uben namin tondongmu. Sunay ma. Paras. Ubani abang nami di rumahon. Tentu nabire mapanorang kabin sa tundong pamubus. Ibaras ka namin ma tulong balo ba mo sisuhuni padan duham tungon le lang bersirang ang gulang sidirang ni hamatayan arap luhur namin ba mo rosihat ni ham janah boy humay puda yam pada ulan namin hagan upan sunay malabay hadak ko na kundok. Terima kasih ma. Ya terima kasih mak. Totu salimar sahab maita. Sada duriah nami, jadi kalanya itu seibekan nami sada kain putih nami, marhite ni wani na parlobe, boto hinahulungan ni hur namion, manajikon kita, andohar, isalutuhan iya, panisisi ni Tuhan. So naimahta namin na kondok, terima kasih mak. Itu ma'am, naparoon mo ay rumah namin. Tangis na mapakinayan po ka nila diyan. Sehat daw gawin mo, pero
wani rumah ini karena kami. Selamat jalan mabubat nami ida. Sehat-sehat hanami di rumah kulit. Tadi kun ham sunai kumap penibesan pemisah. Nunoy pe di Jakarta di rumah besar. Tiga nunoy besan. Oh. Sabar maaf besan. Sunai kami nasiam koma. Mani simon kami berhenti cinta. Sariah nasiam dah. Nunoy nasiam bapak on. Lama dong asuman ni rumah pergi pe. Sehat na siya. Bahat rajokin na siya. Bani panorang on hita marilu-hilu. Tapi kita harus banyak bersyukur. Halani aha. Sehat dope hita bani panorang on. Hanami humbani aturang nasyam. Panugulan nami irumahon agiboro nami nasyam na 5. Elek nami hubani nasyam. Bujur-bujur manasyam. Sadariah nasyam. Ahapodah na itadikon ni mamaon hubani nasyam. Tutupodah na madiar doay. Elek nami hubani nasyam. Saling marsito pangan manasyam. Terlebih bani panaroon mungkin nasibesan bapak di rumah on pangidahta sepintas tegar. Tapi ibagas ay marosak dumungkin. Panday nasyam. Terlebih hubani ang ginami panugulan namin na ihutada. Bangaldi, Bang Jonra, giburo namin na diwa danangda. Kawah nasyam danangda. Ulang tanda lang adong mamaon danangda. Ay nasyam. Ibu to nasyam. Bapaon. Widosip parmalang tumang. Anggap nasyam ma. Ubani borok ko adua. Nasibesa noon bapak nasyam. Orang tua nasyam. Orang tua ni panugulan nami. Orang tua nasyam doay. On ma bapak nasyam. Ay maelek ko ba ni nasyam kawa nasyam. Sa lumba nasyam padawak kondiri umbani orang tua on. Sukun nasyam. Kawah nasyam. Ase ulang tanda langadong be inangon. Hubani panugulan nami Bang Simon, selmaon mungkin bang rado dong merasa bersalah. Takma si anggolang kudilo mamaon. Sehat to mamakon sunay datong nimbang. Tapi Tuhan berkata lain. Mungkin anggolang hujay mamaon lang idoge rumahmu pa. Inonoy maija luluan mo anakku. Inonoy meja talaga mo. Anggo matua mamaoy takma silang kuson mamakon non nay matamu. Tapi songon hata ni pendeta melalui kebaktian ni John Bata na dari ngatuhari semakin kuat daripada pasti ibalik niyon haganupan dong do rencana Tuhan yang lebih indah. Purilang pesonay namin mamaon. Tuhan pasti punya rencana untuk mamaon. Pasti tetap kuat ya bang ya. Age daw sa halak ko jay tapi dohor do pa ko naturang mo. Boydo na siyamar komunikasi hita pe boydo. Age ba ni ang ginami Frankie. Bangki. Odo kawan ni mama pa. Tahurumanya turang nim kisado bang manarukon. Kawan mo do turang loba pa rumah. Kawan mo ya Allah. Oh, hulong atin mo na mapaulang lupa hurumanya turang na pada. Buwan bapaon na pada. Tori to nga turang pukuntulang pukanopo rumah na pada.
Ay lang nung mama kun di be. Ulang sunay hata na siyam da. Ulang sunay hata na siyam. Langadong be nini. Ulang sunay. Erek nami. Sa tungo na siyam. Asa semakin ko, semakin margogo. Agewani buru namin si Sinda. Dani John Huatas dongpe hubungan antara nasyam huban nami sila tulang nasyam harapan nami ubay nasyam panagulan nami terlebih Aldi Bakun Jondra nasyam donaduk markeluarga tanggung jawab nasyam pasti berat jadi hubam Aldi pode si godangan di rumahon saru badu hitam pia apia si godangan tapi dah kodo na hatulangmu na sindo kahisay tanggung jawab hubam niwapung harapan ni tulang mohon hubam sunay manamin tanggung jawab hubam ni layon dapat dah agi hubam ni baru nami mama ni bania arabuhur nami sungon hataninang nukkanay bani pararangon rado dah nasyam agak sungon na ahalayon dong 2 minggu kemudian pasti terasa agi si Zulmani angko maguan mabagon sa paranggiran ni pasti sangat sedih sekali terlebih ubah nilai ya lae tham sehat tham idakam nyombah pahoppu ase longgar urmu jadi adakku ase tambahi sanina nami abang dan iku sehat dan ini apa tiba-tiba sonon mendapat jadi hubani na siyam pahoppo nami jaga na siyam hubani bapak on harus ulang kali uruhur ni sabay maruhur bayi on jaga na siyam halayaw do mawahap ko halin ni jaga di umbah ko duaw asilang maruhur bayaw jadi tangi di bani hatan ini umbah ko jadi piga na siyam na tading ihuday lambung ni par di mata na siyam tongon dong pegazini boy pe bani sukup kay tapi perlu par di atay na siyam lakah ni jadi ulang kali bahat do humada ang pikir-pikiri humano na sabihin ng bako habiaw nini gabi pandole pikiran jadi ngaw makadahon jaga ba ni na siyam gurus bin na siyam jadi sunay humahuban ni panugulan nami si Siner ya naimam ba parlobe duaw italikan at turangmo tapi anggo huahapkon songon nikunok panaya ilupas anggo harga ni bendumbah kuaw tutu aupe harga dohuban ni sedia langmal lim pangahuban ni podah ni sedia jadi hope harapan nami huli sunay mohoma ase tetap semangat pategap-tegap dirimu asulang butuh kalak na puso kanuhur aulang butuh kalak na puso kanuhur age ise bahkan nang golong huboto na pesta roh daw alani aido pamala suhurhu bukan dunalahon na lain-lain pikiran ulang memang izon ma kuahap-hapkon hubungan keluarga hubungan pamili anggo sing mariteon ni sonon anggo langraaw menjumpai keluarga raru daw niya biar medah zulma jadi ay mabangin nami harapan nami buat tahun humabani si Nelly selamat jalan mabam denang ya sehat-sehat berduka cita serba itu nami bani siap kata nami bani lain nami sulai kebetul nami harapan nami bani siap lain nami semakin erat hubungan siap sebab kerja siap pakailah sunai semuanya hatun ni hukum na kaniya kaya dasa kasi tambah isa ni narami Irok lumakaham tobing sabin kabel sapi nami si godangan jadi pesanku hanya satu melalui firman Tuhan Aiman tertulis pada Mazmur 34 ayat 19 ayat 18 Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jailang taha tahun pasti hancur remuk do pangahapna siang bani panorangon
terkhusus bani besan tene, tapi harus dilalui. Halani do mau hapkon setahun 2 bulan manatuari, hancur sehancur-hancurnya. Tapi Tuhan dekat kepada hati yang hancur, asal kita berserah kepada Tuhan. Ya, Tuhan layro ko. Tentang mo sulog ito. Lang 3 halamin na ro. Kala ni dong pesta basi huda. Jadi ako berkesan mo ba ni Butawon namin, hani baru pilih pasupah di rumah nilai nami Darwin. Jadi sopong kasungkot tumang doa ani nama saunle. Kalau ini memang kita pilih kecil betul kamu komunikasi kita biar itu turun. Jadi tongol lang lupa na siya puma na pada skon Vietnami o jadi malas ni ko tongol Vietnami tondong na siya. Tadi hatak ko ba muli ang palaganjang kita agwa makatahon ang dong lebih ng betuhan dasa. Ang upala luhab lang marondo sa betuhan pati pahat doy mandrang ni ang holi nalang tila. Tapi yakin sa persaya daw betuhan na marondo. Langdong na sungboy betuhan ay nga tukod mo holi lay. Langdong na sungboy betuhan pasti yakin sa persaya daw banero kamro sehat ni boy makudas kam tarapo ubani na masaon. Hatakku na pondok ondo hasa terlebih maay ubani na siyam nyombah ni buto na miyon halani au na perlubi mengalami sonon ay do se 2 tahun ay basam na siyam hatakku ubani na siyam terlebih maay anak sonay ge bodu nami na 2 turih na siyam ubani laway na miyon Tori, halani, ang guhap ko na uhinan sa lawion, unma ang kinahabahat ni pamili na ro, kulap na sa pangida. Sing natanday, nasalam doon nasalam, tapi sing nabutoy si, ang guba ni panorang tikisonon bandiri, kulap na pangida. Isa lang kulap ge, kehilangan haso mandiri sa paranggiran. Aydo. Jadi sengahan ay na siya monte pataraduan na law iya na binasyam do songon pangap nami pagod law yung pataraduan. So na imahatak ko kubanin na siyam na tinading libo to na miyon ase laksanaon na siyam maay ibagas sa daniriya. Jadi anami maritotong na siyam roh ba ni panorama ay manatanda ni hanay bitiut tumang pusok ni mo. Di parusong golong ni utang na. Natuari idah kanay ni Facebook. Kaya takot pesan mo dulay. Ay si doon ni. Ay zani. Si Nelly. Wah. Udanday, mas kapisanday. Ay rumah namin balok do mulay na hinan. Nasong manandayaw ako na si Diego gagan. Baba mo lebih mo. Jadi hanay sangat-sangat dekat tuh huwani motor mulai nahinan dekat sekali. Ay sing pala daw umur namin marbeda sa diha. Jadi memang tersunggut tumang dur. Mengapus ko na po yung busuk papakor motor. Ternyata ini lezadinya. Masih sitong dua pelas usyong na parizon. Memang betul. Motor kayo bersungguh peso. Makela ang boru namin sangat dekat sekali. Jadi nasyam di panugunan namin ng bahdi layawan betul. Ang buha namin memang sangat dekat po. Tapi kung pazumpah kita huli dalan po rin. Okay, tingnan na siya pala. Ni madako ng marago. Ya, dapat bitulang na dyan. Ay, ito sa pangarapan ko na siyang sehat-sehat. Sada pikiran mamikiri orang tua tahun atau pelapa. Maputi nami uang muka Tanda ni na puti maur nami paporhatokam. Tonggo nami ubani Tuhan. Kami si pertonggo maham. Sehat ka nami budimu. Sanay ma, terima kasih ma. Oras.
Siapa ngayon kanay? Bapak Noel. Baik, Marbuel na siyam. Sige pala. Duni ka rin kingin lumahon. Si doon ay marpusok ni Uro. Terlebih ko na siyam. Naganupan ng ba namin. Ang gunini, na parlobe, ulang masida pugo. Alam niya hati-hati. Ulang masida na manggulo ka rin naman. Sa darihan na siya, lobi sa lingguhalak na raw sa darihan. Pangapong na pasatungkinan doon, yaki doon na siya man. Ay lang pala namin ba ni baba nila yung sibaras ka namin, alam niya, pandita yan. Pangapong na tarsulong Tuhan, undos kon huban ni Tuhan na ganuban ko dyan, na masaw. Ulang anong marapit-ambit, ambit man namin, masih lang ano ay. Inilalahi ang terbaik, na ibigay Tuhan hubat tahagan mo. Terlebih ko sa Biklo. Bani alit pa ko nalikalik ni Pakon Butaw ni, Gudina Parlobe no kanawar poda, tori ko ba ni Papa. Gibe permain na dua biru mahon. Ako sa kahon, rado tak nasaliw ng bulan na sa manusangon, orang tua tahun ya. Orang be, sukun na siya. Tak lumamangan makila. Dinok malang. Tere, baru Breki, Simon, tetap semangat. Simon, belum terganggu kerja mo na mason. Lagi may Breki, lagi ilaban ni Bapak. Lagi may abang pe, semangat kam. Jadi gorok ka namin on, ang gorok kinan, sa drum pusok ni Urna Siyam, moru may dua ember. Nai mau litus sampai moru pusok ni Urna Siyam. Ako na mason, andos ko nito ba dito kan, posurta sila kujol man na por saya, lumari abon pakon Bapak. Bapak di surga, inangon, mamaon. Memang marsirang pakon hinaholongan ba tang si pusokan noon. Ay golak tangis ko man siyam da rado suku-sukun na roon. Ay masalang tangis permain niya. Ay masalang tangis anak niya ini. Rado suku-sukun tapi ulang marlambin-lambinan. Ulang lalap na siyam taon dyan ba ni namasaw. Dahil ma, ya tetap na siyam semangat. Halani goncang ope ari nalaw sila noon. Apalagi puso-puso ope. Kung lalap na ba ni ay mamaay. Tadi kursa na siyam muli. Ya, tetap semangat. Dahil mga ito. Siyon hanami roh ibaga sumbah nami diktator nami. Hala niya ay humay na siyang musik nami. Tulang na siyang barisan, asi boy itopot ka namin na siyang haganupan. Bina siyang barisan na siyang, asi boy itopot dapot kon namin na siyang haganupan. Mahasuhutan na lahoroh ibaga stortor irik sumbah. Hubani haganupan si biyak tulang nami. Ay maudorani pamupus pa kon ni Tondong Jabu. Bina siyang lagu ni Sabar Maham Tulang.
alik nami boy na siyam tulang andohar marpanganjo na siyam manihagalutan na hurang lebih pambenan nami maranop ko na siyam. Dolog si Marsol kahan pinini bahat tubuhan pahu-pahu lumaraho baru Marsol bah tulang tentu na siyam pero nalah pa masu-masu. tulang kami keringking terlebih. Dan siapa pengujung ini si Horas-Horas nih. Siam Tondong Matani Hari Sumbayak nang Mutabayu Ramana siam tulang halani dum nasir sirhanami nalah mencalo harana siam.
Jadi dahil yung malas na siyam dalang, inuman na binabulak pa ni Manorangon, mga bani para sa rimatuan ni Barbaron ni siyam, ay mga orang to nami, kasi acara selanjutnya panos ka nami mga na siyam, na siyam namaragyon acara na siyam. Ibari haroror nami John, diniur nami untuk menghemat waktu kita. Marsiarusam kita. Na perlubin diniur nami si padasun nami ay mahio nami hiyo putih. Pamahan nami padasun putih nami kubali ambur nami dalam urus bolu. Banesiam musik pangiring ini. Ya orma putih nami amburu. Orma nami tentang matanyari maka sumbayang haganuman. Orma haridani na pagino urut nami babarokam. Kasih ikut tusuk idama. Oras. Ano matanyari? Kanami bang nasa buwa-bulo? Alani, hamdo tinanik ko ni Bodong Namion. Kakon 5 pananggulan. Bodong duma lao kanek ko dita kinuan gani. Ya, jay bang. Osma, gudda kay katubulong kasi dohorya lambung ni Tuan ni. Bani pananggulan na 5. Pati naman bulan na terlebih. Bapak, cuma sunod situasi ini. Balik na siya naman bulan na ito. Terus bapak natin siya. Kasi, bapak, silang tambah puso kuhur ni Oli. Kemudian ni Kakaon. Alani, kung dope, separaya kong ni abang ko. Pada nami 2 hari. Dan 2 hari be, alani mungkin nasib na 2 do, Oli kawan niya doon di rumah. Dengan sama hiburan bayo doon, sepanjang umuwi kasi boy dia berida-ida sesiap tahun bumi kalau rohon. Ya, terima kasih Mak. Kami sedari ini direkam masih rutik do. Tondong kai supaya kai. Belum pala nangurumutan nila magidakkan namin. Haroron na niya sa do halani na marayo. Halani situasi do iba kasadarion. Mungkin tak lang mo ka memang bahat acara sa darion. Jadi mungkin margati-gati. Jadi iba kasalumbukan nun sunari namin memang lang 3. Tapi po suruh mulai sa do halani na mabordur na mga kamay. Bagas para ho ni Boton. Pos mau mulai. Tegar Tuhan, yakin aku harus sanggup kau. Jadi, enak ada pasal lain. Gua ni pada golongan nami kanu. Ini dari siang pemahan nami pasukan di kuno kena lain ini. Ijadu tulang nami nasion hasa. Aladi butuh kena nami bahat do. Zon, person, hai. Jadi zon 3 huta hai do ngayon nami. Do mana huta bayu, do mana bolon. Jadi pagkaya kanupan na doon pa si Buton doon kanupan, ala di situasi ng kanay dahil ang kanupan sa kanagkway. Jadi sikat-sikat ko ba nila siyang panawalan? Kanup. Pariksama na siyang ba nila yun? Ulang nila na siyang iya suntok. Ay harapan ko pribadi. Jadi buat pusok ni Uron, anami tontong matanyari. Sa sitong ni ang hanami ng kanay heran. Tapi ay manamasak adat ni Ustad Taysong Bulon, hanami siya soldo. Ang pada umum niyan, ang hanami ang adat di Bakono, hanami tontong bonado. Tapi hanami yon ni sila ng kanay makarap sila, memang hanami tontong matanyari ang parmate ni inang nosonon. Jadi ayo ni nur nami situ Bakono nami porini pe. Sonon hanami ro ubay siyang keluarga sinaga pargani hanami sumbayak pakon ni sumbayak na hang kudabayu langan dong embar ni porini petap na ubah bolokyan na siyang ro paduga kon na maluzung goni ni boto na mihon goni na mihon hanami sirsir do hanami mansalohon ay ma son ninu nami cerita ni son pertuturan tatap isin na siyang nalang mananday hanami anong tondong ni siyang sumbayak anong ibah bolon anami maay jadi ni nur nami ang goon lumitan din na siyang sa mulah kirikon parutabayu maon jadi ko nami parwah bolon do jadi parutabayu pa ko ni wah bolon lang anong embar ni tondong bona ang goito ato nga ni
lumat ni nasyam marga sinaga na adong isong bulon. Jadi ay maninur nami ya kata secara pertupat bari panulangon dari hata nami ni panulan nami ya oma ambia para orang ni guru nami on pasrah koma. Jadi languna pertuturian para kita sombulon hanani au sa punggol para sombulon daw. Lumalo sa kumana siya munggo marobat at pusabe. Jadi hanani ayo kan di talenta na boy tarsalo guru nami on yang manas kono urmay boto kanami do. Dana au boto sendiri do ang sombulon termasuk do sana tokoh ni kita sombulon na siya mohon. Jadi kono nami ya ang kita lang namungga hita na sumang biasa do jaro tagan panay. Jadi yang ko opat na kanay panugolan ni siya bison anami sana do hasanitan de hanami. Ori ni may pasumpulo na ni kuno kanay cuma guru sinagawon na sana aga itan de hanami. Jadi ay maninur nami korilo na siya ang bahulon panugolan na limaon ang tibok magkalo man ni kuna siya bisa sa rumah itu lang nila siya sumbaya margani ay maninur nami ay matanda ni pusok ni Urnami tundong ni Nasya. Iso di patupuan nami puri biwahat lang pala si Bujion, puri uti pilang pala si Hataw. Ni Urnami yun musko kanami marhidon ni parumen nami yun musko kama parumen. Ya so namang ujogi hata humban nami. So nangyari sa 22 bilangan ni bulan. Manang kudia pita marsari na martondong wala na baru ipudini awon orang tonton sa itong ada botang pesarian jana iba supaso tu. Ay madongon sumpah nami hanani mga kuluhan nami go kahurangan nami maradop ko na siyang si biyak tulang nami. Hanani na siya mga parmusik nami saling borbor. bani hagarupan na kurang lebih pambayaran namin maranok mo na siya marpangadyo na siya mo bani iburo panugulan na siya so nahan lang dumaroh ka namin tutubin na siya pesihol humatin eh nalaho katapihon pasu-pasu iriktong ko na siya pumani siya na siya mamantalo lagu ni Nay ma, iya, humani na siya para musik namin sihol mga maroh tondong nalaho mamasu-masu buro panugulan bina siya malago pasu-pasuin Ooh.
Ya, terima kasih matulang bani nada marong na siya mamasu-masu ando hartungan pura siya tarapo bani busok ni hurun bani mahitihon ni harong na siya pagon ni tonggo na siya sunang oras-oras ni na siyam si biyak tondong kumbani tondong marihun kon nomor sanina ay masih dauruk bangun Jawa garingging raya tonga si hotang Medan pakon tondong marihun kon niomba purba tambak na kuri dolok pakon si mamora na hundolok sanggul sapardalan mana siam tulang nami nalaho jalon nami bani panorangon tolong nami tondong marihun kon niomba ke orang tua mana siam magual nomor 2 hujai. Iya, mandorong pengarutan sebab tidak tulangkan. Iya, ulah kita, coba kita tulangkan. Izin purba tambak. Ya, purba tambak. Itu seringi, itu, ya. Hujan si Mamora. Pondos ka namin huway na siyam na bonahon ni purba tambak si Mamora asege garinggi na siya man na mamando at cara na siya makan putih na namin tuntong ni siyam bahwa siya ni putih doon namin pagkatukam utano kuingan ang persetokinan mo. Terima kasih mak. Namang golo tulangan ni do marzum golo. Jadi hagan mo panay perlu dong retoban bamu bahwasane dong keikhlas. Kalau ni memang tongon ang gumarsirang mahita pakon hinaholongan ya tetap dong tong lumut niuhur. Jadi perlu benkam bagasuhur mo retoban. Nah habay-bay. Ala ni on mana terbaik penikakaon. Seketika may mga baruham marduka-duka nari wahap kon kakaon tersiksa do hidup ni tersiksa bukan pamatang ni.
Jadi nung kanay ay dua bahat po dah. Nadas kumamu. Artini ang gaboy humasa para hula yun kung kamay mulak do normal paruhur mo ay. Rabih ko si Debbie. Hindi ho manang humatine permain si udangan di rumah nila yun. Artini perludo huma irimang iho na maturun ni si udangan. Harus bijak. Bijak sana. Artini bijak ko manguhuri na laganay. Tugo siya laksanakan. Nahawan pa naman dia. Kalian yang kiyang kibugahan. Terlebih dong demi huma na labi marhudulan. Ulung hanya ibiban ko na siya mahibilayon. Nahibi si Aldi behuma. Tempat ko na posisi na siya bahasan ni siya yang betul-betul sudah mandi bagas keluarga. Harga na siya manggi-anggi sari huma bani orang tua. Terlebih na siya sa rumah dah tak kena nak umur tahu. Ang ketika hubungan perhatian siya menikah kau bani leon, tentu na hadun ini ada dia kundaroh kun lampungin na siya. Na siya doh di salah ko. Siya doh lagi persoalan bahan ni duit. Asa itang iyo nang yang kimun yang kini siya lang. Ahdo bijak. Ulang halang ni marhiton ni dongan pia di kai. Tentu saja malang. Lupa ko ni siya hina dongan na siya may halang ni kebijakan na siya may. Lang yang sab ko ni naha perbois ni siya di ay holi nalah ko manguripi na siya. Duko siya ang bulang terbaik tapi setiap hari sehari seminggu. Duko siap sehari minggu seminggu bulang boy sehari sebulan. Ang bulang boy sehari sebulan, kento pala sehari 3 bulan. Pintu nomor rekening nila yun. Naima ang gumarang tua. Yakin dyan na saya doa halan ito atong nakunaibog ng mga katahon. Gasi nila yun pinang puisi. Tapi perlu dong perhatian ini siyang niyong ba, da? Na siya, pero masunay do, ulang lalapton dyan uur siya mamikiri kakaon. Ulang lalapton dyan. Jadi mga tasya sunaha, perlu na siyang marsawar. Ang kunamar minggu per mingguan ang pertemuan. Ala ni hunjay do roh ni aganupan. Pasupasu. Soalnya pernah bisa dulu sanggul si orang, las malam bro. Jadi itu yang bro. Mulai roh tidak itu si Luis Tuani. Ini mana motif nak berukum. Memang bro dan teror dalam alai alai kesibukan ang bro dan buat teror. Tumpiang bro sonai peronami marong mereka yang bro jelas yang berku jadi macam nama bro yang bro aso orang bro jelas pengatur ni Tuhan tidak berku jadi dua musuh di pinoparina berku berjumpa mau tuang bro ayo nama awal dia jelas diamu itu pun dulu kamu nama ini jarang kan ujung nama mutlak berku tunggu berada sekali malah tembak Mamang ko, semula setira mang nungaw tao pihebelun. Alay ta tingkap kong mamang tutuhat ta nabasay. Ay ino na buhay pang naduluat ta. Yang godongan ta di portibyo namang persatukinat di. Hamu amang per minggu do, jalan muse edak kon situ edo nama sahih. Jekon hutono muda amang bukas ni edananyon. Sabar mahamu amang, ahi satu. Wala tutuhani rohi tamang marhapurusan. Pinopar ni edak kon. Hamu mana anggi, hamu manyamang. Asa totong sonang rohani amang bawon. Dangarani si beno. Istilahnya terlebih hamu namin na duwet, no? Jikon buhay do amang bawon si para suruhan muna. Asa buhay pwede doon lumudo be amang bawon. Ulit tursunto do amang bawon berpikir jaluran ng sarang parsahito. Alay hamu do mabay namang bawon asa gajah mumurna.
Pangiru aku Tuhanmu pinopar ni edanamyo. Ada edanamyo coba na burjudo. Mengahu mulai pertok dong idon. Coba na burjudo. Terakhir aku maka tayo telefon pertumuni susuk mah. Mulak mau edaran ni. Oleh dah siap-siap mana edaran. Kita ina oleh dah ni. Tapi ubini dicakar tirong maksa. Alai suge yaman pamatuli Tuhan. Asa di dalani jauh ni anakna. Neta lupa serahkan ni. Ada ilas maruhat taman iru pamatuli Tuhan. Dua anak matong na dua anak, dua bor mana dua bor. Angki mabasa Tuhan ni panggilan namin Tuhan nabasay. Angki masuk dua sabi rekon. Sejalo maro sita marukat na sa rumah tua, rukat na gabi tujulan na ron. Asalas roham mamang orang. Puluhin na siya bagas torton idik sumpah nami. Halanya ay para musik nami. Benhama lagu ni Tias. Pangujung ini si Horas nih. Iya, ini naman calo haroroni sanina ni hasuhuton sinaga margani. Sanina ni hasuhuton. Iya, nyor nami, kubay na siyam na marsanina, nakakasiyapan na siya. Jadi kita hagaduk sinaga margani nomor sanina asing John Meida. Ala di panorang lima kita tene. Sehari nari di doon kita hagaduk sanina. Nadong ihuta songkul, baik ihuta Sogiraya, apa bahkan Rosi Sekabupaten Simalungun, Sison Mahita Galuh.